Twongere dusuze abakunzi ba Rugira TV show, abakoze subscribe, abatarayikora namwe muyikore kugira ngo ndetse mukande no kunzogera kugira ngo ibiganiro dushizeho bishya bijye bibageraho. Mwari mumenyereye ko tubagezaho cyane cyane ibiganiro interview n'abantu batandukanye n'abatumirwa batandukanye, ariko uko umwanya dukundiye twavuze tutireka tujye tubagezaho na updates. Ni ngombwa ko abadukurikirana nabo bajye bamenya amakuru agezweho, ku buryo uyu munsi tariki 18 Gashyantare 2025 tujye kubagezaho inkuru ntabwo ari ndende ariko na operation. Ni inkuru ijyanye n'ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho perezida wa ucyuyigihe wa DRC no kuvuga Joseph Kabila Kabang aherutse kurusimbuka. Yarusimbutse ate? No operation yari yateguwe. No operation yateguwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo. Ubwo abari ku ruhembe rw'iyo operation ni perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa afatanyije n'umwambari we Tshisekedi, kubera ko yari amaze iminsi mike amushinja ko ashinja Kabila ko ari we uri inyuma ya M23, ati wenda ntiberura ntibabivuga mu buryo bugaragara, atari ko Kabila ari inyuma yabyo. Ngira ngo mu bitangazamakuru byari byagiye bivugwa, namwe murabizi ko Tshisekedi yari yakavuga ko Kabila nawe abiri inyuma. Aho ngaho rero niho birumvikana ibyo ngibyo kubavuga kuriya bishobora gutanga impamvu yumva yamuhitana. Operation rero yarateguwe bihurira na biti, uvuga ngo ubwo hateranaga inama y'umutekano Tshisekedi we yagiye i Munich, ariko iyo nama igahurirana nuko hagomba kuba hari n'indi yateguwe n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, nayo yagombaga kubera Addis Ababa muri Ethiopia. Tshisekedi we yagiye i Munich, ariko yohereza minisitiri w'intebe Suminwa, minisitiri w'intebe wa Kongo witwa Suminwa, amwohereza mu nama ya Addis Ababa muri Ethiopia. Aho ngaho rero niho byaje gutegurirwa, niho byateguwe ko abantu bagomba guhitana Joseph Kabila. Sinzi niba munabizi ko Joseph Kabila atakiba muri Afrika y'Epfo, ahubwo ubu yahunze asigaye aba muri Ethiopia muri Addis Ababa. Nuvuga ngo byari ubundi akimara gushwana na Tshisekedi ubuni ibintu batari byiza, iwe hibasirwa muri Kinshasa, ibintu bye bifatirwa, ubona basa nk'abamufungiye mu rugo. Yaje kwigobotora aho yanigaga muri Afrika y'Epfo yigumirayo, ariko aho ubushuti bwa Tshisekedi na Ramaphosa buziye, yakuyemo akakarenge ajya kuba Addis Ababa muri Ethiopia. Aho muri Ethiopia rero niho Tshisekedi na Ramaphosa bateguriye umugambi wo kumuhitana, kubera ko bavuga ko ari uri inyuma cyane ya M23. Aho ngaho rero niho umugambi warategura nozwa. Nti byagenze bite? Ku munsi imbere y'inama ho gato, abantu bagera muri 5 abasirikare b'abakomando ba Afrika y'Epfo 5 na 4 ba Kongo bagiye muri Addis Ababa mu gihe cy'inama. Bagenda bambaye nk'abanyamakuru, ariko bageze ku kibuga cy'indege amakuru avuga ko, kandi ayo makuru arize, bavuga ko bahise bahindura imyirondoro n'ibiki, bavuga bashaka kwisandisha na Kongo. Birumvikana amazina bakayagira ya Kongo, birumvikana, ndetse bagacumbika. Ariko bamwe bakavuga ko hari itangazamakuru ryazanywe na minisitiri w'intebe Suminwa, abandi bakaba ari itangazamakuru risanzwe ariko nabyo byaturutse muri Kongo. Aho ngaho rero niho hazi urujijo, kubera ko ibyo bintu byarigize kuba muri Zimbabwe naho ko kantu kari karabaye. Tshisekedi agiye mu nama kubera ko ashaka guhitana uriya wahoze ayobora polisi witwa Numbi, nabwo ajyana abakomanda ariko baza gufatwa. Aho rero muri Ethiopia byongeye kwisubiramo abantu ba inzego z'ubutasi, ko Ethiopia nayo iri mu bihugu bifite igisirikare n'ubutasi bikomeye, bagenda babigenzura ngo bamenye se bimeze bite. Nibyo ngira ngo mubona hano Tshisekedi ni ku munsi wirahira we na Kabila
niyo foto twakoresheje. Aho ngaho rero nibwo inzego z'ubutasi za leta zavuze ziti aba bantu baje mu kazi kamwe bataba hamwe, kuko bamwe ngo abashinzwe ubutasi abo ngabo bari bigize nk'abanyamakuru, bamwe babararaga kwabo bakabona, kandi no mwibazwa ubwo bahatwaga ibibazo basanze muri abo banyamakuru nubwo bavuga ko bavuye muri Kongo nta numwe uvuga ururimi na rumwe rukoreshwa muri Kongo. Mwimagine umunyamakuru w'umukongomani udashobora kuvuga iringara, ntavuge wenda n'ururimi gakondo rwaho ikiruba, igihunde, igishi, amashini ko bayita, basanga baravuga batabangaba koko ushaka gusanga ari abakomando. Baje gusanga rero batanu bari abasirikare abakomando bafite umwitozo wihariye ba Afrika y'Epfo na 4 ba Kongo. Ikindi kibazo kugeza ubu abo ba komando kore 9 batanu byagaragaye ko ari abanyafrika y'Epfo na 4 bo muri Kongo bafungiwe muri Ethiopia. Byagaragaye ko atari abanyamakuru, ubu bafungiwe muri Ethiopia, barafunzwe. Amakuru ahari nuko umugambi bari bateguye wo guhitana Joseph Kabila Kabange utaciyemo, utakunze, bagagira gute bagahita bafungira mu gihugu cya Ethiopia. Ubwo inzego z'ubutasi za Ethiopia zirabafite, dute no gutegereza ikizakurikiraho. Ikibazo kizakurikiraho ese kumenya bazaburanishwa Kongiza basaba babahe, kuko byagaragaye ko umugambi wari wo kujya guhitana Kabange. Ngira ngo abaperezida benshi bo muri Afrika bashinzwe iki kintu, ko muri za delegation zabo baba bafite bagenda bagashyiramo n'abandi bantu bashobora nko guhungabanya umutekano wenda wabahunze ubutegetsi bwabo, abashobora kuba wenda batabavuga neza. Nyuma rero y'umugambi wa Tshisekedi wapfubye muri Zimbabwe, na hano yari yongeye kubigerageza ariko bigaragara ko bitamuhiriye, ntago byamuhiriye kuri inshuro nanone, kuko abo bantu 9 bari bagiye biyambitse nk'abanyamakuru barafunzwe ku buryo hataramenyekana kugeza na n'ubu ihereze se bazarekurwa, bazajyanwa mu nkiko, ese koko bari abanyamakuru. Ariko bikaba igitangaje kubaza umunyamakuru muri ko ugasanga ntashobora no kuvuga ringara cyangwa se cya Giswahili cyabo kitari sanifu. Ni ikibazo gikomeye, ubwo barategereje ko bazakanirwa urubakwiriye, tukazamenya uko byagenze. Tuzakomeza kubakurikiranira rero uko byagenze, kugira ngo aba bantu bakemangwe bakigera ku kibuga cy'indege, bigatuma n'inzego za Ethiopia zibagenda runono buhoro kugeza ubwo zitangiye noneho kubata muri yombi, zikanabahata n'ibibazo, bagasanga koko babantu ntabwo ari abanyamakuru, baba bazanye na Minisitiri w'Intebe wa Kongo Suminwa, cyangwa se n'abandi bo bavuga ko ari itangazamakuru rya kuko ibihugu byinshi bigira presidential press, abakora muri presidence ariko bashinzwe itangazamakuru, basanga nabo si uko bimeze. Ubwo rero nguko uko byagenze kugira ngo Kabila arusimbuke, abari baje kumuhitana bagera ku 9 barafashwe. Ubwo no kuvuga ngo hategerejwe noneho kuzamenya ibyabo bizagenda biti. No kuvuga ngo rero guhera uyu munsi tuzajya tubagezaho update, dukomeza gushimira abakora like, abakora comment, abakoze subscribe, bo turakomeza ko niyo nkunga ikomeye mwadutera, komeza gukora subscribe ujya kuri YouTube ukandika Rugira mu Kinyarwanda, Rugira TV ni Tanava mu nyuguti nkuru, na show sana hana onawa, kugira ngo ugakana no kunzogera kuya kwikiganiro update zose, cyane ibi biri kubera mu karere k'ibiyaga bigari n'ibindi n'ubundi busesenguzi bwose tuzajya tubibagezaho uko umwanya ubonetse. Icyo tubasaba ni ukubana natwe, mukomeza kubana natwe, mugakora share, tera comment, bidutera akabaraga, komeza gukora n'ibindi biganiro kuma mutweretse ko muri kumwe natwe. Tubashimire rero, nakagaruka turakomeza kuba kusanyiriza amakuru updates hirya no hino za Kamanyura, Bukavu ngira ngo yarafashwe, Kamanyura niho
bigaragara ko urugamba ruraza gukomereza na za Uvira. Ndumva nta kindi kintu gishya kidasanzwe uretse uku kintu iyo operation yo guhitana Kabila yapfubye mu ngize nti mbagezeho. Ngaho rero mukomeze kubana na Rugira TV show, muhahe muronke.